Assam angtan kedo tumche Banglote quarantine na long si padopo pusi Minister Himanta Biswa Sarma pangdak. Minister Sumronghang Patir PC COVID-19 na puthak kachingwai. Lockdown karkana bang khofan police kenep. Kardom pini prime time berta long penili samijili hansepi nam bertang tonpen arjik tha. Assam pen angtan kacharli dam lapen kachongdat dam pen ki do tum do anta non lockdown kang puahot ahem nang kachele etlote do ana phanda quarantine along kapado ponjaphan pangdak pontanglo. Lockdown kang haponahut Assam along riarlo angtan pen kebang amuluk atumaphan state government pen home quarantine along biponlo. Lapu lockdown ki bipon therepo achiklo ni phai ingkoi rapli arni pen jongsi lakhadam polote jangmipo ni phai cap arni quarantine jutpo. Home quarantine along ki bipon bang suri thoksi cap rapho amolokatum quarantine ki jut arni government ahin pen hempachidam toilu. Lason si Kamrup district arlo Rampura long ki bipon quarantine abai kang long kapado ongdung amolokatum aphan quarantine aboha long pen pachidam toilu. Apor isibet pen home quarantine along ki bipon nikre plike chok amolokatumapan pajok pontang lopusi okpran kelang a minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pachini ponlo. Dr. Himanta Biswa Sarma pen pachini pon atengke jangmipo chiklo ni phai serkap jerdo apor phai krehini apor quarantine jutponpo. COVID-19 abor pen munit a okpran along inut pen inut angbong kapangdang ponlong lidet nang jiapan sorkar ahin pen elong aboha mate quarantine along nikre plia porapan padonang koklo. Longri arlo kibipon quarantine along nikre plia por kabelang amolokatum nikre plike chok apor aphisi mithang ahemalongan chepalinang po. Assam along rialong jangmia chiklo ni phai serkap jerlo por phai krehini apor Rampur along kibipon bangsuri trok serkap rapho amolokatum quarantine along pen kapajok pon lake Assam mahavaraphan berta ke melo. Quarantine Rampur along kidobom amolokatum aphan okprana satlang aphan asai deng pon pami pensi mithang aboha along kachedama hukum sarkar ahin pen hukum biponlo. Lapu okprana satlang aphan Guwahati Medical College Kokrajhar Civil Hospital Anparta Borpeta Medical College a Dr. atum pensi Rampur quarantine along langponlo. Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapachini tengke angtan pen Assam along nang kachele quarantine along kibipon amolokatum corona positive ave. Lasuang bong ang tanalong realong kedobom Assam mahavarara raphan koson se kevan thekjia phan mathapon bomlo. News report Rongbong Terang Karbenglong Live Hamren. Kangkir sek radaphan kisung pen kapajok ji lapen corona ke so kapangdang dede jipura pini di phualong Minister Sumronghang ahin pen MLA doan DC SP lapen Pregjam Department EM anparta saikhi atum pen arsikjit kachingwai padupon. COVID-19 penajok Deputy Kangkir pini ang nikre thoksi ke chok arni Assam HAD Minister Sumronghang Patir Priponse pini dipu Circuit House along corona ke sopen kachepajok ji mate kapang dangde de japhan lapen Deputy Kangkir sek radaphan ke sungke boy ke do an pen kapajok anparta dorde phophe prabjin pen kapale japhan akemang padoponsi Karbenglong along ke do MLA Dr. Mansing Rongpi MLA Jairam Ingleng MLA Dr. Numol Momin Karbenglong Autonomous Council Agriculture Department EM Amar Singh Diso Medical EM Khonsing Rongpi lapen DC Mukul Kumar Saikia SP Debojit Diori atum danglok Pregjam Department asai khia atum pen kachingwai lin pado. District Prohakon, Jila Prohakon, Police Prohakon আছে, আমাৰ বিধায়ক সকল আছে, আমাৰ RPM, East RPM, West RPM, বিধায়ক সকল আছে, গতিকে আমি লগতে আমাৰ কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী, EM ইনচাৰ্জ, হেল্থ, আৰু গোটেইখিনি আমি ইয়াত সংগঠিত হৈছোঁ সময়ে মানুহ ডিস্ট্রিবিউশন কৰিবলৈ যাবলৈ অসুবিধা মানুহ সংস্পৰ্শলৈ আহিব নালাগে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজাই ৰাখিব লাগে এই গোটেইখিনি কথাটো এইকাৰণে এই কৰোনা ভাইৰাছটো মেইন কিন্তু তাৰ উপৰিও লকডাউনৰ কাৰণে আপদ নাপালে কিবা নাপালে কিন্তু
রাইজ কিন্তু নাই এইকাৰণে ডিস্ট্রিবিউশনটো ভালকৈ হ'ব লাগে রিলিফ মেটেরিয়ালস Bangso kachingwai amai long Penangapur NC Karbenglong District Arlo det pikangker klakasek Penangan kisungke boy Raja Semet kidukelak parpik arat atumaphan sanghan lapen dorde phophe pravjen pen kapali labjaphan cheparai pon Lason si ka pheri me corona ke sopen ko son se ka chepa jogji lapen kapang dangde de jia phanta rong rup atokano ke do arat atumaphan medical department atum cherok tokasai dengdam nang jiputa mai along HD minister sumronghang pen khatpon Penglong district আৰু West Karbi Penglong district এই দুইটা ডিস্ট্রিক্ট প্ৰশাসনৰ সৈতে আমি করোনা ভাইৰাছ এই মহামাৰী ৰোগটো ওপৰত বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ দুইটা জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বীসকলক লগত লৈ বিশেষকৈ গোটেইখিনি কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছৰ বিষয়ে গোটেইখিনি বিষয়ে আমি আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ কি পন্থা অৱলম্বন কৰিব লাগে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ সঘনাই আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো এইটো যিটো বিপদৰ আগজাননী এই বিপদৰ আগজাননীটো আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে নাই কিছুমান ৰিমোট এৰিয়াবিলাক আছে ৰিমোট এৰিয়াবিলাকত আৰু কিছুমান য'ত নেকি গৈ পাইছে কিন্তু খাব নোপোৱা বুলি ক'লে সকলোৱে খাব পোৱা নাই কাৰণ ধনী দুখীয়া কথা নাই কিন্তু আমি বিশেষকৈ BPL আৰু আমাৰ PHS প্ৰায়ৰিটি হাউচ হোল্ড এইবোৰৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু লগতে যিসকলে দৈনিক হাজিৰা মজুৰি কৰি পেলাই খায় তেওঁলোকে দৈনিক হাজিৰা কৰিলেহে টকা পায় তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক কিনে তেনেকুৱা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক শ্ৰমিক লোকবিলাকৰ কাৰণে আমি ফ্ৰীলি বিতৰণ কৰিবলৈ কাৰণে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণে আমি চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠকতো সেইবোৰ কথা আলোচনাত ঠাই পাইছোঁ কেনেকৈ মুঠতে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ যাতে আমি এই কৰোনা ভাইৰাছ যিটো মহামাৰীৰ ৰোগ এইটো কেনেকৈ নিধন কৰিব পাৰোঁ এই ওপৰতে গুৰুত্ব দি পেলাই আমি পদক্ষেপবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছোঁ কামবিলাক অব্যাহত Kangkir pathak pherangke karjohot minister sumronghang lamboy ki piatengke kangkir papat ji papat be laki central sarkar ke dengaling se khroy donang kokpo Diphupan Roshan Hanse Karbenglong live COVID-19 avor pen longri arlo chedong charkana pora hotsi India Prime Minister aphan social media along nongnoke jo ponthap abangphu banghini aphan Diphu police atum nepche Pirdhe adangpi COVID-19 avor pen chedong charkana pora hot Diphu Medical College along sai ka chongdar aphan kebang banghini barpeta sor Sanwar Ali pen Mir Ali atum Prime Minister Narendra Modi amohor social media along aman jorsi kali kalang alam nongnoke jo ponthaba joini kedamtang jangmi poni Pfizer cap arni Diphu police atum neping nang cheklo Prime Minister Narendra Modi aphan lapuson nongnoke jo ponthap aputhak Sanwar Ali pen Mir Ali atum aphan 153/294/120B/500 IPC R/W67 IT Act Ateng pen Diphu Police Station along 81/2020 case number Pabon Ponlo প্রধানমন্ত্রীর ফটো এটা মোৰ ফেসবুকত আহিছিল হাৰি বিন্দু এইটো মই সেভ কৰি ৰাখি দিছিলোঁ গেলাৰী মই এৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত এটা সৰু এটা চলি আছে ইমান আছে এইগিলা নেৰিবি এইগিলা এৰিলে বহুত কেঞ্চেল হয় সেইকাৰণে মই এৰা নাই কিন্তু এই ল'ৰাটো ইমান পঢ়ালেখাও নহয় ধৰকচোন ইমান বুজিও নাপায় ই পটকৈ যাই পেলাই ফটোটো এৰি দিছে বা তুমি এৰিব বিচাৰিছিলা ভাবিব নাই কিন্তু মই এৰি দিছোঁ মই তাক গালি পাৰিছোঁ গালি চালি পাৰি লগালগ মই চব ডিলেট ফেচবুকত ওলাই কিনে থৈ দিছে এৰবা পৰা নাই মই এৰি দিছোঁ এইটো মোৰ হাতত লৈ এৰি গৈছে ফেচবুকত লৈ কিনে থৈ দিছিলোঁ সব লিখি কিনে তাতে থৈ দিছোঁ Sarjib Kathar Karbenglong live Lockdown ki bipon bama porahot thangbak bepen ki joi pangtarsi lockdown aron karkan pua joini Diphu police atum inut abang phaphan neping nang check Lockdown
lockdown ko pilo apen lockdown ko pia phansi ki bi ponlo pirthe kangdang phlop ka phere me corona ke so over pen ka chipajok thekjia phansi lockdown bi ponlo tangte bangso lockdown aphan ko anatum si rd ki pilo ke thek don longa teng polote lockdown ke kroi kroi mate rd ki pipe atum si ongmuna thang bak be ki sikjit asai ka be atum si ki je pangtara ra son thek ponlong lason thak thak si dipu panbaria sor suman das po bangphu lockdown aron karkan po joini police atum neping nang cheklo nona matke suman aphan dipu police station along se karju pater tokji aphan bank cheklo pinpur me kedam tangar nita lockdown aron karkana joini diphorong sopialong bangke thama bangphu atum kaching nang dolo lase anutina bangphu bangphi atum ta lockdown ese ki sikjet asaya be pulote thang bak be ki je pangtarte derje aphan ningka chibi kenang sot News report Sarju Kathar Karbi Anglong Live Non malam so por dihina mo aphan ington bonik sinang Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. Dihina mo phit puthot bertalong wangthulo COVID-19 lockdown ese kangcher kelang it ahem tun atom aphan aning ke me achokomar atom chirung chorek si sanghan kerap pajarpon bomlo China that pen nangkang dang corona war pen ajok India adang piar lota ni inquire Russia pharman lockdown biponlo bangso lockdown ki bipon boma por hot det piar lo ki duk kelak araratum ki cholong le ki jonlong le kangcher kelang it pensi arni thon bom nangno Chokama molong kachirip dun long atum pulote sanghan e boyan ke kidukara phan pi unpo pu mathaponsi that pi Prime Minister Narendra Modi ahin pen chokama mo ke claim atum nangdung nang rai kidukela karara tum aphan inut chokamar pen bang pho tum aphan ke rapi ponang ji pukachoning ri atengsi jangmi po ni Pfizer cap arni adaba por kheroni tokhadi along kedo bang cap chokamar atum chelangsi chirung chorek pen amethang arong ardo kiduk darara tum aphan sang dali jangthu phuruyathe ingti sabon hai hoi ke rap jardamlo bangso sanghan ke rona sailong Dr. Joy Dhontimung Than Bang Ram Dhontimung lapen rata cyclem bang khonsing ingti atum se pater pi ponlo lason thak thak se aning ke memate ningkar janga bangphu phuloni mondol circle asai hem mondol dhoni tokbi alanglita methang jongjong akhi pen tekelangjon kangnek tokbi arong lapen tebok terai arong don phikep sose ahem tu matum aphan ahema hemalong damsi sang dali phuroi athe ingti jangthu ke rapa jardamlo corona ke sopen ka chepa jok ji aphan lockdown proidonsi methang ahem chedok lip nangji lapen social distance mate monit hijana jakachi binang ji apothak keron ke bag dama hot mondol tok bi asang ho ahin pen than parete kang lase la ke duk anchulong le pin atum phan rara phani tum mane pini sang oron bonda ja sila sita sosong bong alu dali yang tu lapen Reaching roye phanta sabun hai tapi dulo pana lo ring kita dulo mane ave pin pen ne non soda di chulo mungwe ave pin atum han si non ko ke nin tumron konsola Karbi Anglong Autonomous Council pen ke rap pipi pon bomalong sarkar achokomar lapen ke paprang muchot ke plang ki phiatum lapuson ke sung dat apora hot rada phan ke rap kapajara bang nang bar bom polote lahaya ke sung pen jokpon bom ji pusi ke boy dara rada tum ningche patherenti News Desk Report Karbi Anglong Live COVID-19 pinia nikre thok chok dara phita Dhonsari constituency EM Pradip Dipusa RJM mangke theklong le dara jok EM Amar Singh tiso ahin pen rada tum kangcher kelang ira por hot kerap kapa jardama putha EM tiso phan kachoropon non coronavirus ke sopen pirthe adang atok anu anta kisung thekti ka por hot lockdown iroi ni anbak rada tum kangcher kelang it kachechak nang thekponlong Rong Perbi ke Dhonsari constituency kapar lopon bonta Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh tiso amethang constituency candidate sitame kangcher kalang itke anutinte isibet pumathasi pini Dimapur kachelenganak Rong Perbi arongalong Manja Bazar Committee Manja Osia tumpen chelangsi sanghan ronponlo
Anparta laso corona ke so kangkir do thubom lang pusitami kebang jilang arni anta un anake joypen sanghan ron thuji pusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso rongpir biara raphan than pachini tekang Diphupan Roshan Hanse Karbi Anglong Live Deadpi lockdown hot kisung ke phora tumaphan KSA Balijan branch abarim KLNLF Klembarim James Singh Lenglapen Deepak Sharma tum ningke mepen Nagaland kedai Balijan arat Don Parohini sose arat aphan kecho hormu kiron Det piangkang COVID-19 na keso abor ajoini det piangkang ni inquiry se pharman lockdown ke phapon along ni krep ho ke pleng ahoy ke do arat tum penang an kesung chichak nanglo Laso theklong si halada ke do KSA Balijan branch amaipu Elbin Teron lapen ari sangho tum jalin si ke choha hormu halada karat tumhan khai kaprek pu plak plepin pen alang litum unchit ajakong ateng pen radaphan ke rap pajerpon Labangso sayalong James Singh Leng lapen Deepak Sharma tum sitame labangso say phan pusi ningke me ang thek chapak lang dun si ke rap pajerdon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Jangmipo ni Phanar Kep Arni Dongka Sarpo Omekar Harsing Be Adeva Kaberi along Pang Thek Thek The Otlang No Tum Meke Kai Pichok Jok Deva Karong Na Hoket Karbi Khaya Ham Phang along Non Anta Kachilar Donang Thek Abelang Bang Per The Pen Chiklo along Anta Leda Metlo Bonta Ili Karbi Arat Ang Bongki Non Anta Ningki Hoki Pheka Jutang along Si Dobom Lang Komane Inut Bakching Thordon Mir Lo Pulote Laphan Ke Amoy Arbong Ke Lokdon Jia Phansi Kai Ke Ta Arlandon Verji Kachimintor lapen ningki hoki pheka jutanga bangsi kirim rongrang ajok non anta Karbi arat atum paprang dun thek thedetlo lasi lahaya jutang langno ilitum angbong pen komentu si kachipa helo thekbo non perthe ajat ahinta ka paprang dun apora hot komane adeva kabiri meke kai lapen komane alang tengalong dobai ke joka jutanga bangsi kachi hungrong theklong Lason si kedamtang Jangmipo ni Phanar Kep Arni kang samapor malom Dongka Sarpo Asor Harsing Be Chiri Troksi Sose Deva Kabiri along Pang Thek Thek The Otlang No to Meke Kai Pichok Ajok Deva Karong Na Hok Etlo Kachini do na tengke Be Asangho Lon Chu En Chot Pensi Mulok Bong Pakpang Pro Longsi Bangso Deva Karong Chu Idamlo Bonta Ko Pai Ke Lang No Ajok Pang Thek Thek The Atum Mekai Pichoklo News Desk Report Karbi Anglong Live Pini prime time aberta ke lapon se kang toniklo do methak me kardom